fitadiavana asa. Fitadiavana asa. Zaka remarqueko maro manafo antany ao mila mikandra. Ao ma misy le tsaratsara CV, misy le somary ratsiratsy CV. Fa reo jiaby io mila miasa jiaby, mitady kandra jiaby manafo. Azareo, fa le problème hitako, le orinasa. Le asa ma zany fa tsisy asa fa sasatra yara malala zany. Fa tampoka misy le orinasa le eo koa zany, anatin'ny critère andreo mila 2 ans d'expérience. Dikanio mila olo fanavy miasa 2 ans zany, zay vo afaka miasa amindreo. Reo zany mila olo fanavy miasa fa le anambola vaovao io anazy tsy ilaindreo. Zany hoe zany sarotsarotra zao any manafokandra izy koa karaha io Fa le orinasa mila le lalo fa navita 2 ans voaroka boka tary iny zany, iny ro ilaina andeha asa aminazy. Le lalo fa voaroka tany iny. Fa navita 2 ans tany na 5 ans tany, iny ro ilaina. Fa le mana vaovao manonga reto, sarotra azo chance reto, sarotra hita asa reto. Ke donc, zay mangataka, mba menareo chance le manafo kely vo manonga reto, menareo chance reo amikandra. Fa misy anaran'ny ka indreo hoe apprentissage. Ampianaro azy asa io Fa la olo raiky fa navita 2 ans d'expérience iny nandalo apprenti la olo iny La olo iny nianatra asa io koa jusqu'izy navita 2 ans d'expérience iny. Fa angalao ame chance le manafo kely, ame chance reo iasa de ampianaro azy le asa. Ampianaro azy de eo na mahita mina chance izy fa raiky tiny tsy hainy, tiny olo fa voaroka boka any Manino contrat la olo ty tsy renouveler andreo tany. Izy koa izy tena ilaindreo, ny renouveler andreo contrat nazy mo samboriny orinasa iny izy. Fa matoa la olo mibalabala, misy bêtise nataony ao. Basi ame chance le manafo kely mbola tsara nanao bêtise ty. Zay zany mba angataiko aminareo orinasa. Asorinareo io soratra critère anatin'ny offre d'emploi nareo hoe critère mila 2 ans d'expérience. Ampidiro ata manafo mbola voasambany asa izy de ampianaro azy asa io tonga fa io mbo hainy. Donc zany za mangataka aminareo orinasa na nareo olo tsotra mpampiasa olo, mba menareo chance mazandry nakay reo vo manonga reo, mba menareo chance mazandry kely vo manonga reo. Fa reo fa manana initiative mila mikandra. Ame chance mazandry kely reo fa tsy 2 ans d'expérience nareo ty. Nareo tsakaraka olo fa teo to. Faharoy, za mitodika amin'ny établissement scolaire. Nareo boko miteny zahay ato amin'ny établissement nay zay zany tsy mandray zaza latsaka ny 12 de moyenne. Nenay zany zaza latsaka ny 12 de moyenne tsy raisinay. Ore afako hoe anareo zany mila tsaiky fa mahay ampianarinareo. Boko nareo miteny hoe établissement nareo ndro mahay mampianatra. Angalainareo papadidy ampianarinareo. Izy koa nareo maloha mampahay papadidy, zay sa vo manika hoe nareo mahay mampianatra. Anareo mila tsaiky moyenne de 12 ndraiky 13 ndraiky 14 ndro ndeha ampianarina amin'ny établissement na boko na miteny andro mahay mampianatra. Anakara Real Madrid, ana vidy joueur mahay jiaby ambony tany ty vidinao boko ana amizay miteny club nandro mahay. Izy koa na mafy anao entraîneur andesinareo koa migengan. Fa na mandeha Real Madrid ndraiky Barcelone, basi karaha io. Karaha io établissement reo. Ndraiky nefa ny tompoko anareo mpanabe, mpampianatra, mpitaiza. Tsy haiko zany izy koa ohatra ataontsika hoe ratsiratsy noty. Ampianaro izy. Asanao ne zany ana mpampianatra. Ampianaro izy ata moyenne an-tsaika iny 2 ndraiky 1. Ampianaro izy, io asanao. Fa tsy naitsaka tsaika fa 12 de moyenne ro mila andeha ampianarinao. Ampianaro. Boko le izy koa ohatra ataontsika tsaika iny maditra. Établissement tsy mila zaza maditra. Basi anareo tsy mpanabe dikan'izany. Anareo tsy mpanabe. Tsaika izy koa fa mananao bêtise, dresseo, apanao punition izy à l'école. Fa tsy naitsaka le fa tsaika fa endry, boko tsaika fa mahay, iny ro ndeha avorinao amin'ny établissement nao. Boko na miteny hoe anareo mahazo major, tsaika anareo mahazo firy% BPC, bac ndraiky iny. Anao mpanabe. Bon, tiako avina aminareo mpampianatra, anareo mpanabe. Tsaika reo ataonareo karaha zanakanareo. Ataovy karaha zanakanao, arao maso akeky, izy koa tsaika somary faible, arao maso akeky, ampianaro izy. Fa tsy andeha roasinao. Izy koa izy madiditra, ame punition izy. Tadiava solution anao fa asanao io. Io asanareo mpampianatra, mpanabe. Izy koa zany, donc zany, izy koa na fa mpanabe, na fa mpampianatra, mila hainao migérer situation jiaby. Fa tsy tsaiky jiaby tonga de fa doué ndraiky tsaiky fi mahay be ndraiky iny. Misy tsaiky ao mo kikiasy. Misy tsaiky daba sarotra mandraika bary karaha papadidy.
de manova effort anao mampianatra nanino fa zay le asanao amin'ny domaine anao zany. Fahatelo, za mikorana établissement foana fa universitaire koa na institut universitaire reo. Zahay ato amin'ny institut anay zay zany mandray toute série de bac de zay zany efa mampiatra le système LMD donc zany nenay raha vao misy mpianatra mila hiditra L1 ato aminay de tsy maintsy mandalo test de niveau. Oriavako hoe fanjakana nanome azy bac nanome azy grade bachelier ndraiky bachelier iny zany fa tsy izy koa fa établissement nao zany ro mahay niveau ntsaiky iny fa fanjakana nanome azy grade diplôme grade bachelor iny zany fa tsy izy koa fa établissement nao zay niditra L1 pour de test de niveau fa tsy izy koa zany le bac nazy nitarenazy misoratra amin'ny liste mpianatra admire iny. Tavela manjary manino tsy haiko iny amizay ohatra ataontsika hoe tsy tafiditra amle filière mila nataony izy mba hialany amle année blanche, izy manjary manao filière filière tsy tiany filière tsy miprépareny fa izy mba hialany amle année blanche satria tsy tafiditra aminao ao nefa nisy zaza bachelier zaza nahazo bac anaranazy misoratra amin'ny liste nafaka de na miteny tsy maintsy mandalo test de niveau ato aminay. Fanjakana zany tsy mahay nanome azy diplôme iny fa nandro mahay niveau ntsaiky iny. Ok, lesy koa basy tsaiky iny tsy au niveau ampianaro izy. Ampianaro izy basy ohatra anao mahita hoe bon tsaiky ty nafaka bac fa izy tsy au niveau angala foana izy fa ampianaro. Anany mpampianatra. Ana mpampianatra. Ino vozoanao? Aza mavozo anao miaffronter asanao. Ampianaro izy, manova effort anao mitadiavana solution fa io asanao. Tavela tsy haiko manjary manao filière tsy tokony ataony. Misy nan tsaiky na jusqu'à zo io mbola pesaindreo fa taloha olo mandeha miditra mianatra ankatso anao manao test manao concours am DEX faculté de droit gestion sociologie et droit économie et gestion sociologie basy misy tsaiky iny amizay izy manao iny ataony izy efatra reo nenty ataony test ny concours nizy efatra reo la hoe zay raiky tafiditra eto izy miditra mianatra am raha iny fa mety anatin'ny lohantsaiky iny ohatra hoe izy te hianatra droit ndraiky izy tsy nafaka amin'ny test amin'ny concours droit izy tsy tafiditra mbola andeha anatra amin'ny université fa combat tsaiky izy koa fa hitanao fa izy io marina nahazo bac ampidiro izy tonga de ampidiro lesy koa tsy momba université nareo limité nareo tsy haiko afaka bac fa tsy haiko afaka bac boko mipetraka toy eo na izy manjary manao filière tsy tokony ataony na filière tsy amsoana azy. Alohany anu izako trengoetsika mamela anakay nareo za somary ikorana Madagascar immobilier kelikely tsendriky to bon nankety izy koa anao niroasiny Zama Janfary niroasiny anao amin'ny tragno tsisy ata préavis mana Zama Janfary boko mandrokana anao anatin'ny 6 mois farany ela anao mandofa tragno anao fa dégagé basy anao kaza miasa loha fa Madagascar immobilier fa navy Majunga eto anao lesy koa mitady tragno mila aofanao na lesy koa anao misy tragno mila ampanofainao karaha Zama Janfary magnantona anao Madagascar immobilier fa reo fa misy tragno fapare io asandreo anao izy koa ohatra totsika mila manao visite anao manefa droit de visite payenao anao mandeha mijery trano ohatra trano andeha jerevanareo mora feno tsy tiana trano iny reo mamenana deuxième choix ato koa misy koa fa izy mbola mora feno foana fa tsy quartier hafa même quartier zany le visite ataonao deuxième visite ataonao tsy manefa gratuit io manaraka any koa lesy koa anao ohatra totsika hifindra lerany amin'ny déménagement reo mitatitra entanao gratuit reo mitatitra entanao boko lesy koa pochonao mbola pare reo misy tragno misy terrain afaka reo mivarotra koa tsy mampanofa to mivarotra nenty bokeo tragno ndraka terrain alafondreo io titre borné io tsisy kabariky mafitsy titre borné ke donc izy koa nankety mila hifindra trano na anao misy trano mila ampagnofainao na anao mila hividy tragno na hividy terrain Madagascar immobilier io fa sura hoe raha io nazonao io karaha papadidy nazony Mariam azadinatsika manantona Madagascar immobilier lesy koa anao misy kabariky mila mifindrafindra trano ao anao misy tragnonao mila ampagnofainao ao anao misy mony na ny maleo mividy soafy mandehananao aminandreo fa tragno na terrain vidinao aminandreo ao tsisy litige tsisy problème
Madagascar Immobilier. Bon, tu izantsika basitrengo. Maro aminareo longo kwa ato maro aminareo longo nakay abonné anatin'ny page ato. Misy maro nento manontany anakay, oh, anao ty ma comorien, sana métis comorien, sana ty métis tanzanien, sana ty misy liolio kely ny arabo. Satria anakara mampiasa teny reo. Izy koa kara io. Izy koa kara io, zaho tsy nahay hoe tanao le olo anaty Facebook ato manao teny français mivolaky vazaha iny, zaho tsy nahay hoe reo iny misy kirtasy 20 cm. Ah? Zaho tsy nahay hoe reo iny vazaha. Fa io karaha tanao le reo gasy na matsika laitsika avatsika reo mikodritria amin'ny teny français anatin'ny Facebook ato. Ok, hay zaho koa mikodremba koa, zaho mikodritria koa, zaho koa mivolaky ajojo, zaho miteny kisawahili, zaho miteny kiarabo. Reo miteny français satria teny langue internationale. Teny arabo ny langue internationale, swahili ny langue internationale. Boko aminanakay boko io ne tsisy tsiny. Anao miteny français ne misy histoire nangetsika Madagascar ndraiky français, tsika olo zany amin'ny français. Logique be lesy koa miteny français. Fa zahay Majunga ato koa, zahay misy histoire ifandraisanay amin'ny Comorien ndraiky Tanzanie ndraiky arabo. Azonareo? Kara io zany le izy fa tsisy hoe la ultima métis sa la ultima misy leonino sa leonino. Zao gasy karanao to hoe Big Jim da. Zao gasy karanao. Fa zao manao zaka mety hampiavaka anakay amin'ny mpanao Facebook jiaby reo manao teny français. Zao manao teny Comorien ndraiky teny swahili ndraiky teny arabo reo. Boko tsy hoe teny io haiko fa tsika manao chimie. Fa lesy koa ndraiky zao iny nanao teny ki japonais, hao nanao teny ki Vietnam. Ah, mbo ambaranareo ah papa dity fa adala, mantsintsiny eo anao tsy animboanay eto. Azonareo? Bon, tena maraparana koa zay. Anatin'ny pasitsika ty ato maro kategorin'olo ato. Ato misy tsaikely, ato misy kiantontona, ato misy le jeune mira aminakay, ato misy le somary fa zokozoko, ato misy le malio miteraka anakay, boko ato misy le dadiko ndraka dadilaiko nety. Ato misy le fanampaeza be, professeur. Ato misy le olo kikiasy eo. Boko misy le olo aniany. Karandry papa didy. Donc zany tiako tenenina, maro kategorin'olo anatin'ny pasitsika ty ato. Zaho amizay donc tiako ambara hoe zaho miezaka manome fahafaham-po anareo jiaby io. Donc lesy koa misy vidéo nakay sendra nandalo amin'ny devant écran téléphone-nao. Tsy mety aminao izy iny, tsy tianao vidéo nakay. Akisao toay. Akisao écran-na io fa anao tsy miady amindraiky olo. Lesy koa ohatra tsy tianao vidéo iny, fa tsy anao ndeha hagnano commentaire, ndeha hagnano faiza fivolagnanao io. Manjary zaho amizay mahita ananiny, ndeha angalaiko izy iny ameko Zamajanfary ndo mamaly commentaire anao iny. Misy zaza ato tokony encadrena. Misy olo be ato tokony respectena. Zay mahatonga zaho sarotiny amin'ny commentaire. Fa alhamdulillah jusqu'niany mbola tsisy manao commentaire ratsiratsy. D'ailleurs io nge azoko maskena ne commentaire io, lesy koa ohatra hoe tsy mety aminakay commentaire ataonao, mety maskeko boka aminakay ato tsisy mahita. Fa tsy zay ndo raha ilaiko, zaho mila tsika jiaby io miaraka mientana manabe anaka amin'ny zanaka Majunga. Zaho mila anareo mandray anjara. Io antoza miteny alefaso commentaire. Fa aza asina teny ratsy, zaho mila anareo mandray anjara manao azy ty miaraka aminakay fa ty tsy vitako zaho raiky. Azonareo? Ohatra zao ataotsika karaha nisy ranabavy zay hitako anatin'ny pasitsika ato. Izy nandefa commentaire hoe fa ino anga dikany sokary. Azonao? De nisy nanazava hoe siramamy zany. Karaha zay raha tiako. Hoe izy koa misy olo ametraka question ao, anatsika jiaby miaraka mamaly, zeny mahita azy iny mamalia, zeny mahay, fa aza manimbo, aza miteny ratsy, aza manao iso teny. Azonareo? Raha karaha zay zany tanao fa komansy mikisaka le raha niretsika rango amin'ny voalohany hoe anatin'ny commentaire tsika manazava. Ao zao fa misy nanazava hoe dikany sokary io siramamy. Fa tsy paka iamby zao. Aya ahitako commentaire jiaby anatin'ny vidéo. Maro ny commentaire io fa tsy araka ko. Misy commentaire n'olo valiko, ziny commentaire fa 4 semaines passées zay vao sendra nitako to bo valiko. Fa io tsy araka ko commentaire jiaby io fa tsika jiaby miaraka mijery de zeny mahita mamaly. Fa izy ty koa ne, anareo zamanay reto mitsy koa ne, nareo tsy sérieux. Zamajanfary ndaka Zamabashiro. Ah? Zamajanfary fa etsika tsy sérieux, basy ata Zamabashiro koa. Misy ranabavy zay tao nantany, fa ino anga dikany trengo zany? Nambaran zaho marky dam vony io.
za marek sérieux bara za marek kidan vonio dikany tegna hoe kidan vonio ke bon ima zany hainy ndraiky boko izy fa nisy namaly mato za mam blague iny raha fa nisy namaly teo fa nisy olo roe carré namaly de za mamzay namaly dikany tegna hoe kidan vonio bas karaha zay zany novatsika azy ko olo misy olo tsy mahay le motsika terme tsika de sika olo tsika ziny mahita azy iny manazava eo hoe dikan'izany zany dikan'izany zany karaha io amizay iny le volaniko amizay tenitsika hainy le tsaiky kely boka afara satria fa maro terme reo tsy miasa tsy haintsaiky reo azareo boko karaha io koa izy hainy jirantsika havatsika reo hain'ireo namatsika gasy mitovy aminantsika maro ny gasy namatsika reo tenitsika io mavesatra aminandreo tsy haindreo dikany de izy ka io profitetsika amin'ny commentaire ka matsika manazava azy azareo karaha novatsika azy ke nambaran'iza maro dikany trengô hoe kidan vonio maximum de partage les amis